Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Ina mo dar Tatariston, Jumhuriy Federatsiya Rossiya dar Tatariston qaror dorim. Ay granitsa gashtем, ina bachho yagон hamаш худаш гап занад. Бачо чӣ рафтен омаден ай ҷои салом алайкум намуха рафтем омаден гранитса Оренгур 100 фут чотка каши бачо биёе мақсад ягон ҷои фан фреш неса гузаштем қоидави ка бурдан преска кардем буфортан ба поезд мерем мақсад ҳарда мерем мо ба мошин рафтем омадем дар муддати 4-5 соат мақсад гузаштем қоидави омадем на ҳама сар поезд иммиграсион костан бачо гирифтан ку иммиграсион ден чунде бавон иммиграсион картадан чунде ама барандем де кам кам чахшах кайсан дишон иммиграсион костан ама қоидави гузаштем бардем иммиграсиони картадан чунде ин имрӯз 20 бо иҷадаем я бача аста 29 сентябр 11 каси рафтагием ина мошин замонавия как на алек ба салом аки хай микрофони мо як короче мо граница рафтем соқ саломат омадем как нада бачо кадам нагар рафтани боше мақсад набиёна миграсион кара ҳама чира миграсиони числои 30 о 29 рафтем 30 гаштем омадем ҳама как нада бихезе бачо би бе ташвиш ягон ҷои фанд фребиш нест ина палвон гап закай ҷо мешая кай палвон ма аём мешмака ина пасов паснав гирифтем но пасхад рафтем омадестим хил акаман дар кавзавод мешам ина шу рафта омадем ҳама 100% 4 соате гузашта омадем худа чӣ хел рафтем ҳамаш нағза ина рафта омадем иммиграсионка имрӯз сим не сими чисто ҳамаш сада 4-5 соата гузашта омадем ҳамаш нағза биёем ҳеҷ натарсе дайрои куҷоҷа волга куҷоамҷа ҳама каса ҷамшне не песи дарёи волгада шаҳри қазон ина раҳи М12 немиҷа гашт Москва гашта рафта омад ай обози бомадан я обози бомадан саро сибеш қоидаи как надан навод мере